ukama ukataya amahuri inkoko z'amahuri ukataya empunu ukumwizinga haba hemige ukataya ibintu by'enyanja kora ibyo nogegahara ikibaronka kibarage ati mwe nashemerwa wabusonka nkarga kugamba na ba bishopu na ba father n'abasalamu abembezi b'abasalamu bakaja kundeba nkambetse kubahabura hakubaganisa abantu mu madini ngo barwanda politics z'amadini ubu no buhabe kandi no bukafiri ako Bible ni nyimanyage Yesu akatushomesha ngo tuyawo manyira byana byabo kandi Yesu akafa nabo abakujwara ibijwaro by'edini konka bakakora bigwira abantu beta abafarisayo akafa nabo munonga nuko nawe ngo abantu bari mu dini edini ne kuzumwiguru ukweshomeza ngo zumwiguru ne kushinga umwana nenanga umwana w'edini ningo buoro bw'edini so ubuno bhabe abantu kubayizire n'abantu bitu mwa kugenda mukareba abwo atana kimyaka 65 nishomese ikintu iki tikahindura gari riminyowe ukucyana no nkaga na mukaga ukubanza nkankira umutoni nkiri hansi y'abandi ko nkaga na mukaga nkargayo n'abandi nyina yebembe imyaka 65 ati ikindi kugamba kandi kiba kikire kujya nteye kizimba nikireto kandi kireto wagamba kabitu wakaretsire umukazi tanjara umukazi kwajya tumushore twinye bayenga kwinga injara yabatahera bugutara mushango gumukazi ati mbona ntani baganga ngo nasima bishop warukungiro bwo kweta onesumu we yatesa ati nyo tanoga mutanta kubikiriza atkonka twungire narambara aboka hena bahurire ngiri tukareba bariyo benjoku abahurire ngiri atabagire ababembezo banyu bedini baze bagire bareba ibitugamba kubishikire mbona hati ngumbazi ubwo abantu abakigezi abitakariki okukora ebyo mushanju ninga bimwe ahari mushanju utatiri harure na yoreka naboreka basangwa wakamuri watandikire trading center aine ka proti ka futu 50 aharigana akatamunkoko atari izoba na Tasia miliyoni 20 buri zoba miliyoni 20 ari mu mahoro gonka so mbone ugungu muganda gwa kashatu kandi cyo kufura Uganda tugenda mu misho namati ebyentu kayitu nibigenda mu shatu turi 4% mushanju buri mwaka ikonomi ukwangwa abuko byona biro bona tubako bikora ngabo ko bikora barije hena barije munongo mu Uganda kukuza Kampala wari buko yombekire abajombekire nibaye tuboro nabagega munongo Kampala bari abamumu umbyaro abakozere bituko nko mukato corridor abakozere bito abagambire barije munongo abakarangara abarukinga ebinazi barije abamasaka bahingira umwana barije abayuganda barije
kandi Uganda yona netunguka mwenga nyamazi ndabere rubare hakari y'amaduka ashatu gati ashatu konkati okuruga abokarubare mahera atanu n'ebiro kurugambara akaruhu buduka bushatu harubara bushatu buti akasegani na condition bushatu buti mbona hati nyuma zindebere okuruga amazina abantu bagamanya bagajwanzi konkara wakasha ikishare kibakweta kamera warwo mungenyi ikishara wontu kikutandikira ikishare haronka nkorutino aho mahiro 48 okugenda kuraba rumuro ango erkuza hama yitaka okushkarubare hatumwe ningamahirina ahati distance hona hombekire hona hati namadu okunuko so aho kureba hono rebe ntumuka konka boro bariyo kandi no zabuno za government nicyereka abo katene bagira ngo hari abantu ashatu na bashatu aharigana abakorenda yonga subsistence farming subsistence life konka ngagana mushanjo harigana ati barije sombana ati okushibuku twine no kureba ngo bari ashatu na bashatu nabona bargaye kandi abankagana mushanjo nabayongera kushemeza ikibaro cyabo bakore ibintu ebiri kubatahiza munonga ebiri kubasera babireke kandi twino kujya kongera mu bindi nko kushikera amaizi noyeza munonga okukira hati okuturukweza namwishimira kunezera abantu bakiga ikifunjo bakigarira ikifunjo kikurwa muhanga kigarikireho cyona nguko nabashabiri ndagire prime minister ngo jaho naho baze batemu irrigation ishoze zo kufitamo amazi kutsindika amazi mushozi deroga kayijega kashikije ibihungo by'abantu mbuje ko bagiye munongo ubutaka bucyo bunuje kuya mu kihango ubutaka nubuke kongana muhihamu iki cyangwa cy'irati ikuna hatugo n'umuganda wa gashatu ubugeiga okubutandisa n'entunguka itafari akana nemirumo nergai icyo nakyo kigenda cyuzi abantu rero bazokorera ngo ubu ba experts bagamba benaka obareba mbona aba ni basasa labo kunutura nkanga kuzumbi umbia abahiru abukabahiru bahavya abantu ito bakanshangira bahantu muri cyo ko no shabiro mutoyo tukatunge enteno rutoki tubajyana ku kazungu tuyakorasi kurasi kuri rero konga ikikuru kutunga ikintu katungente n'urutoki nuko kuba no hasuru mu tukatungente n'urutoki mbona kure tubiyayirera ukazakora ngwebana kuzakora paka su Dubai kukora ubuhuku uko no kuvuga ukutsigaho ubwindana buti ngabasanga uri muri buri zobo mbona uko kuzakora ubuhuku mbaharabu n'iki
so ati mo nerga hata harwari zinayereka abantu ngo ngori umwana basangwa waberetene murumo kwiga namushanje Rwanda kari ka RC5 ka muri atwiyagira mu nkoko natunga miliyoni 20 urizoba kana pesa 300 ikikono sobugega bwazaremero ubwego ubukira no kurisa ubwego bw'amakorero ubwego bwa hoteli ubw'abantu kuzaremero emirimo ya government roho konkana miki atogo n'umuganda gwakana ubwo mirimo na yeruke bishabyona amakorero emirimo igaruko igazeire hati umuganda gwa katano ni service delivery okushitya ubuhereza abantu twarenga ubuhereza bwo kubanza ni security abantu okubaha obusingi iyo service delivery nawe cyamahe umurimo gwago ni service delivery okuhereza abantu obusingi rero okiza ombashaho batuhereza ibyo magara batuhereza nka immunization okutsirika nko bakiyeta muri nyankore ngunga wora nokusoga okugema munokugema kuko nyankore bakiyeta okutsirika ndwara ati murebe okutsirika ndwara just that okutsirika kwahereza polio kahezaho ubusheru kahezaho izindwara zone zikaho so service delivery yemiringo tariye nko kushoma nkotani nyana abana ba Uganda bashomere amashomero ga government busha batakwafizi kiremiremo abo abantu bakitegereza cyo da retire skilling hubs kushomesa abantu mukabashomesa busha baba rero baherezo bujuruza ukwitwa turi so muri ubu n'umuganda gwa katano service delivery you can go rukuta okoraguro warwara abukaro kutsirika kuzibere ndwara kandi okoraguro warwara okoraguro warwara hakirimo akazi uko kwibe mbazo mu marwaro kungeje corruption yo kwibe mbazi enayemo kabatungira mbazi kare ijo kamera yana hekote yanjye ari kitondo rero abantu beje bangambira corruption bish corruption ni kato abahera ubushobozi kato agizire aho kanyo kandi aho umbere babajungu kandi ya nindeba corruption yegomba are corrupt umushaho are corrupt umushaho wente abashaho abantu abashomesa bamwe bakandi bakora ibihagaro bashisha bishyo mu mashomero mbere babyona atutwagira umushaka tukora programu ni na identity obutuzo mu government ari problems abakozi ba government abapakasi tubesugwa bone kiturakore itoba movement abikishaka turete nkora abantu berondere abantu babo LC1 LC2 LC3 LC5 member of parliament babongere abapakasi ba government dera abantu abayirondera uwo wayirondera abunu yemerera ibyawe abunu yakorobwa nyampara
akwemereje ibyawe PDM kwareje uwo waronze abaro uri wa government kwara aba corrupt kunki wayironderi amwangiri ijyo tumukikozesa ijyo mbundu to abahere tumukikozesa iriyaho imbundu ijyo aho hatumanya ko kubaronda babura kugaruka hacumwe n'umushango gwo umuntu wayirondera kwara batagarikire kwija kushura hataho umushango utaryo garuka mu uronde busya nuje kurigano abuko ni pawa kwerondera pawejo RC3 government tiye kumuhereza umurumo ni mu kumuhereza umurumo kanyunanga nore kwija kwemerera bitu kansala we cyanga babene bangambira abakitondo kandi nacyurire n'ahandi hona n'imirimo ya district nibagiguza sente imirimo ya local government kudakutunga umurimo mano shoshoza zingayi achaba kubashashuza kana amwayohereze district service committee kanero nakanso aweki mu mutakubangirimo bakama abuka nimo bakama babo imo population abatezi bakarunimo nimo bakama babari abuye mutakubangira nabo kino reba hacyoroho embunderoho kuba tokije kugitera embundu yukwerondera umuntu urukwija kufaha byawe agarika kufa ahabiye ko umuntu so mbene byona biri mu tafari dia service delivery obuhereza tafari ya mkaga nakatari Ninsasera Africa abuko kungwani muri kungwani ndeba nkaba mbabo nguluba presidential candidate uri mutekera kugamba uronde kishobera hatugu katiriwe kabatari ba president kuba kabara ba president sikaya kufa ubunagamba iki bagambe ati utarugamba hakatari tinkahurira urugamba hakatari ato twigira mu tutungo tuhinge tukarebye ibimwitaka obutare bwa kigezi tuwihemo ibyoma sementi einoni turihemo sementi zabu yabuju tugihemo zabu ibimugasho byayo ibyo nebi urukwije kubigurano akatara ka Uganda nikamara ato China kwarabaye n'abantu akahumbikamo n'abantu n'amagana kongo kashanga na kironda katareka heru iwe presidential candidate excellence kutugambira akatari Museveni agende new program Museveni manya ukugenda ticyamana uko ayinaho kuza enteze mutegereze kunkiwe se nuje kustambira akatari tunugamba akatari atumwe niwe urukumanya kiri by'umunsi imu bantu NRM kutwagira storm government twaza Tanzania twaza Kenya kushingereza Mzee Moi kushingereza Mzee Mwinyi please akatari aka East Africa kashenkire tukagarireho abuko abanyiganda ko bakusimuka batanga gukora akatari ka Uganda sikakumara ebchore bitukinga ati ntusharura tani miliyoni 5
aho mu Uganda turiye miliyoni imwe yonka miliyoni ine zone n'enshagi Christine East Africa twakubetwe no kutunda ebitoki amati ntukama biliyoni 5 n'ubucuruzi bushatu aho mu Uganda tunywa lita miliyoni 800 zonka biliyoni n'eshagi sementi emtahimbo sabuni bi abasinza watu kujimara ati byo kamuta kugamba akatari mbona ureba ngo ihanga ry'umukabi tero urukuretsamu bayaho oye mbona basho abanya-Uganda itoba enare mutubahabura ukweshenyereza abantu baito abagenzi baito abakenya abatanzania abarwanda ababurundi abakongo kandi mu bari yansharuru mbane mureba ibintu bikuza ebitukutunda kongo yabe n'ubusinge bikora abagwera ibintu bikuza Rwanda ureba ngo twabastine tutakebembeze nka program turiyo mukabikango munonga hata gurugwa muganda gwa niyo tafari ya mukaga twayibona nkakoragana na Mzee Moi nakoragana na Mwinyi twahimbura East African Community kutwagihimbura abandi bayongera haja Rwanda haja Burundi haja South Sudan haja Somalia haja Congo bona ati ba members konga ni mpura bana ko moderator wanje o radio manyankai toka horona bagambara na market East Africa baba lihabe manyano no wakore kino wa accident ya motoka manyabiha okay ibibyo bikurkunka katagira urukuranzya iki integration ndati nimba higa imoba radio mushome ikintu cyakatari akatari mbona nubo tagira integration kwegeta konka akatari abantu basimuka batanka gukora bona akatari ko mu Uganda tsikarukumara ahubwo kunongwa akatari ko munsi burinsi ne yamarira akatari kayo omuchina abantu wakahumbika na miliyoni 800 cyakwe na ronda akatari ka Uganda akayiza takanye kamara biliyoni y'abantu diriho abantu miliyoni 50 uriya hugojigiri radio media mpira media okay thank you so much kunka waza kuba hota nyine mpura umusasire ukujuru arumakabi kuko za currency za zingamire zikabura nka Latin America zuho ziriyoko ngeze za Africa habuka tenu rukuranzya kumanya ikirukutamba bari yaho president banyabiha mawe bitindisa excellence banyabiha bona bujwiraho konko bworo na bujwiraho habuka tenu rukuranzya mbona akatare n'ikintu kikuru munonga mukimanye mushome history mushoma ebeyanka nuko nashomera history ya Germany ngashomera Italy kuko za kureba European Union
abajunga abantu nibarwana nibayitana bakarwa bakimanya ngo ngaha tugira katareka hamwe aka European Union abantu benda kumaranaho abajyamana n'abangereza kuko bashyire kubasimuka bajya ngo ngaha twenda katareka hamwe dirimo abaruriyo abati tumugamba hari mugamba hampira mugamba okay thank you very much mpi nyunga ni ntero mpira nanyi kuko kandi nyushka ibyo kumbaisa mbona aho ndio tafari ya mukaka iri manifesto itafari ya mshanju nigira ngo betu Uganda igi Tanzania Rwanda ndabase kwemereza ho zonka umusege erimo kutabanguka okugira amahego kubasa kwerinda abahanga bayenda kuturumba achi abantu kabagira kwezi katuri abantu ngo bagira kwezi itutujya rwemengwa nubayeta rwemengwa irenga ana abantu bari kwezi nibatureba ngabar kureba ebimunyu biruke yashukari ituturiya manya nk'umuntu umuntu ari yakoze natureba tumureba we natureba ate icyo kirikita basebo ba force state ani babeta ba force state abajungu baza kwezi tukaguma ikiri kwija kurwa muri iki umuntu ukwezi no kwezi tubananga kutereza achi Uganda yonka niwasa kuza kwezi nkarga kugamba ikigambo aboka defense umukurindensi hariho amarwaniro ana land forces amahaga agahitaka air force amahaga agumwanya navy amahaga umunyanja na space satellites mbona titwe turiya muri Uganda n'amahege tuga natwaya for street turiyampa kuri umunyanja tukumubiriyo inyanja ibintu bite tushaka kugahera tero kwa kugera wenda kubyemereza tero kutwakumuzubira ngo turiya excellence manyabwaha right honorable ebitira sabijwira honorable lordship ebitira sabiriya mbona bareba abaganya nyuma y'urufu so itwe abarwani ntwe umugore Nyerere umugore Modibo Keita Nkuruma tantugera twetimwe tumwegeta Uganda Kenya Tanzania Rwanda Burundi tumwe South Sudan izihate twete East Africa yes mwe barokora katareka hamwe akatereka hamwe katuyamba bintu kugira abatugoraho inamba yayongera konkashi ukwirinda
turiyashika tumyanja kuriya netu tukazayo tukawasa kwerinda okuzakwezi Uganda yose kuzakwezi yonka ninga Kenya kachitakuja kubasa mwana tujasta bito okwegaita East African Federation Santigamba n'Abakenya n'Abatanzania twiremo myaka okuyanda student tukatiriya kintu icyo tikafale twatiriho abasukakiriho gari amatafara mukaga gwana twatira gashyireho obusinge buro twabutereho enturuka eroho kandi ntungumuzamo okuranso obworo itafari roho kandi ntongera kuriyenegeza emirimo eroho ntongera kujyongera service delivery egeroho ntongera akatare karoho ntongera kabagara kaboneza kukiri cyamshanje turiyo turitensa n'aba East Africa bagenzi baitu na muri jonka bayine president Ruto Tororo imashama iminyeto ikintu cyo mukitema mani byombi icyo katari hamuri cya political integration so that we can get strategic security East Africa yabera hamwe katwakuzene tukashikunyanja tukareba abagiye bakora tukazana kwezi tukaba turiyo ijyo niyo tafari ya mushanju elyo tukarishyireho konga stand turhiga muri bintu byo mushanju ebiri mu manifesto yito nashimira kubagambira byo nabo kuba yarware n'indafite n'injabura ngamana tunagera kanya twatandika leta speaker abenangambira mu standike kare n'amazima hatu eshaka zahingwire mu gigariro program y'inshaka y'abantu bagirebe mu gitego kare y'inshaka ingizo erekeza nibyo mushanju batanabyanjura byona hati amatafari gahita mushanju mukaga gashyira ahitaka iriya mushanju yariyo nturugamba n'abandi wenunga owishtinisa Yoweri Kaguta Museveni nyina masikongu abaturikize okuriga Kanungu okuriga Rubando okuriga Rukiga okuriga Rukunjiri okuriga Kabare districts zona mukage zirukora eceka kitu ecyakigezi mwine cyango munonge kimwe abasa kubana muyemo konka owishtinisa Yoweri Kaguta Museveni muri kigezo kwe ariyo enshonge kwatina na emfunjo nomanya omuri kigezo nubwo wano ugamba yitaka konka itaka rufunzire abantu okagamba henyumaho ori kugira ngo bashimye ku bantu barugo mu mfunjo wayibaza abantu bitu barukiga abwo kugira ngo bagarizo urwo rufunjo kuko abantu biceke bindi bakaye nibenda bakore nkecho konkati bine hand tayibaru kubasa kuyiha entasya government nebasa okutaho uburyo buha okuyamba abantu bakigeze abari kutunga entasya na necho kurya okurugo mu mfunjo kugira ngo barugamo batunge ekindi kintu ecyakubasa kubagasho kugira ngo babeho bine entasya mu makagabo babase kwegesa abana babo na nibindi ngo bari muno ntuza kugira ubure ntiganirage ate cyo kubanza abo mu mugongo bashikera manze mu kibare cy'ikibaro kuba kushikera imisiri yabo ukweza kukaba situne kukira kukiriza kukitomera namwe n'abakiga tinda bate nkaba habura nagamba akavu umushoro w'umushomesaho bakora mutarutaro nkamuhereza solar powered water pump kushikera misiri kunkati ngo akarwe mu Afrika yaza kafunjo kunkati ngari program ya solar irrigation ngweriyo namazumani eni bakombe ko ikisiya konga anyway ntuja kuba kuri kitari ntuja kukitayo ate kibaro ikibuzo kigira stine kubitomera stine speed ikikuru no kutenza
tukareba ikiri kwija kuhereza abantu baitu amagara marungi munonga ati nkabari abarikiga bargira ikifuru hati kigarikiraho cyone n'ekyamana buzima kandi ukireba kikwatsire ati kunda abayambe bashikireje mugongo nkija kuyamba kitokweza kuchera ibintu kiyamba abe mugongo emigongo kandi mingi katimiki ubutaka bufanya gwire kunga emigongo nekirempanga empanga nyingi icyo to kushami icyo yes emigongo area nimpango okukira empanga nizibazo mu nkoro hango ikifuri cya ekyarwa mucucu okuchitwekanisa ninkamita nkaigana ukuchitwekanisa uyambukoza orugaha mugongo ogu ozahagundi kandi umugongo n'umurewa so tinku nini mpamengo utakubone nubuhanga bwo gukira ebifunjo in terms of area so byabiri irrigated byona ntukibana ntuje kugira ubwire star kura kukiriza turi ntuje kukibana ntuketegereza abo kandi mborekera hati ahananga ubuna abaninga munaboreka bushenyi project ya bushenyi ya Nyaruzinga Dr. Muranga na yeze mirundi 10 okira abanyakora abamwetorera abo kushikera so okushikera nukutubura kuta esharura so if that is the case then twakite yes tingo ina kuza kutsikana kuza kunanka koza man no it is understanding yokumanya ikikire neki okushikera krabe nukutubura ensharura munonga because now what you have is that the wetlands are used in a certain way. Wetlands is an ankazo, there is a better solution. Zabusoga, neza bukedine nebitweke maybe arwero fish farming. Fish farming in sente yinyi mnongo. Okurisi byenyanja. Konka kandi kikigeze noshutsi ebidubana bija kuguma habo kubanoreba nemugongo gustipu ukiza umukifunjo nikibakiri tunohora ati byenyanja tarho rushita rushanga ebidubana basa kuza bitweka biki so twashara mo okwirugating imigongo yone kugirgatinga kugishikera dero bariya tururi ikindi kitwabahereza yaba twabahesente bakombeka something else we shall find a solution ndana kigambiro na barasigara umugenzi barasigara na umukekuru warho umukekuru wa barasigara tarho Your Excellency, umukekuru wa barisigara ariho baramweta Mrs. Regis barisigara. Yes. Ajyaho hari karukara hamugwa. Yes. Twabigambiro n'abagurusabo ntuna abo kuba mbona hati ubwega kandi ikintu wakimbuza abo ko mbona noreba kumukugenda mwaza hari akabazi kamwe ati umuntu tuyakabazi kamwe muri kigezi akukuhinga kuko n'ubugega n'ubumiringo mingi nabagambira ubugega hata abo ubugega ubatuarism
tuwariza tumukira ngo nereta ubwego bwayo uburambuzi ubwego hati mutaka ndakaletunga bomakorero ko gati mbuziritaka ne factory yenyekorera hati ngina hamutwe nenda hikegana mu 15 nyuma ijo kandi rubanda na gambira musasi ntiri igana atana atizara baska atsinjirento factory ngite Your Excellency bari mnonga kuna yongere kubuza nashanga mu rubanda twineyo itaka ery'abanaro abagurikarica kandi tibara likozesa liraika ekazi rukaga ngeno turi kutekateka nguwikiriza tubashaho batyo ekazi gana 5 tubase kuteka factory fine musharisi tinkuba ya umuntu bari mu ruhanga hatobire ukombe ko kiguma tujya kwitegereza so nati ekigenda kubashobora no kugira ngo uweresi tuko okureba ngo uweresi yabaye imirimo mingi agriculture is one form concur of manufacturing kandi y'impango nayo mbere kigeze okenda mbona rero nkambare kunani mbere kandi square mile inabe inembare ko ziri mu muhanda munonga ya tena muri yari tubwega bomani so even kigezi no kito mutum kakimenye ngo yes haro agriculture haro tourism haro manufacturing haro hotels biyona no kugega okwenda kubaje tuyino ukureba ngo twabaganaho hatari icyo kigeze neja kusigara inyuma wabari mnonga owichitinisa Yoweri Kaguta Museveni ekindi yali enshonga y'obutale iron ore konka olinko wakigambawo buwano gamba itaka enjira eky'abantu bakyetenga muza kukigaruka mu kurungi nyenda kutwala omugishogu ekirukura tale ebindi bibuuzo bibatahi banje binaho ninza kushaba mwami wa Lusimbi otwala ekitundu kino ndakikantono then tukomewo nga tumaliriza ne answer. Hello, Your Excellency. We only have 2 questions, and the first one is from Muiza. Muiza, please come to this microphone. Mr. Muiza? If he's not... Okay. Muiza, Ija. Thank you very much, Your Excellency. Amazina ni Moses Mweza Bagwaje, ninkora na Country Radio eri mu district ya Rukunjiri. Mr. President, atwireho okweto omwitwa kwa mumbantu na mnonge minyeto ahankora ya parish development model. Bamwe omubebembezi ba sako eza PDM Amerika abantu abo batarukweza sente bakugira ngo nabo mununga kujya tubakubasa kushashura ezo sente kuzigarizayo miliyoni emwe e government ero kubahereza warebo mu guidelines za PDM na nebigendererwa byayo no kugira ngo abantu aboro obundi bakabakwatiraho batunga sente nabo baruga omukorerenda yonga aba bantu barukwime sente Mr. President nibebuza bashemye kugumza mbakazi bima ninga nabo government eshimye kubateka bagwira bakuba mu sente biro custom bagwire abukuba ijobo na yemera hari helicopter umwana kakingandara yangera ati ibyo 3 ibyo batsigazi umuruka bya PDM tubako bitereza nibataho obukaru
bagira ngo tene kibanje kuturaza kuhereze nokorrai atabo abagambe bino baba barengesha ako nimbasa kuba tene kibanja kungampa bangisita kariyo ndiju urine so cyashe kumbuza ni nyine mu kigo ngwenda gukora ubu naza Nyamirama ubu nabe ndi mu PDM tour Nyamirama ari umwana aine hotel nibageta PDM hotel PDM restaurant nkubo kugenda yo muje mugene mugere akate ni itaka akana na tekero utokurya umunebe koko nyunga ntaka vurra kana tekero mbikoko atwi atunge sente za PDM yabanza akashenja karungi kuyapangisa akashenja karungi business yayongera yageta PDM restaurant ate ibikuri byabe na nubishaga mu restaurant ya simple so akatandika teni taka konka akabene project muri mukhabura abanyeke abamuruka mu gihe utagaruka kubuza yabo umuntu initaka yaba ineki nasa ko batabine konka ine project biri mwabuza yes ushimye kubona project viable ushimye kuba une project erikubaska that's all nothing else taru kindi nabo kiki mucyo bashobore muri kikwetashyo bitari byanyu nasa ko bari umora atene kine tikine shonga konka aine tekateko iki correct nkogo umwana wa PDM restaurant kuri yo nindi gira umusheke bindi ni mani nkani biboreka ubunabe ni bashomesa askwinza rango ari umushike unashangire na PDM ko tapiyo kwatunyire sente ya pangisitaka yahinga manyinki ibicori itari yeye yabitunda yagura something yagura intama yasto so tokuteko kubone itaka tokuteko kubone umoro uri umugega citizen zaboro so ekikuru no kugera ekyorko ndakora ekikubaska cyukuru mbashobore bareke gwetasho mbitari byabo. Next question. Patson, the final question is from Patson. Thank you very much, Your Excellency. Shikaye no muzindaro Patson, okay. Amazina nabanyita Patson Bareire. Ninkora n'urupapuro rwa online rwa The Informa Uganda kandi mba news editor wa radio Kinchizi Kanungu district. Your Excellency, kusima buhereza bwo kureta kwika abantu baburijo namunonga umutandikaho local governments town councils. Your Excellency, town councils ziyambere kureta wemeromo konka harho eshonga. Your Excellency, kugira ngo harho hard to reach areas allowance ngeno. Your Excellency, hakaba kutandikaho town council Karutenga, town council yokumanya Eriokwe amherwa gwa Kanungu. Honorable Member of Parliament ariaha kandi Minister nashomerwa kureba ngo ariaha mbwenu
policy ya government negira ngo habeho hard to reach areas allowance kuba creating a town council hard to reach allowance policy giyo your excellency ninyebuse kintu cyabasa kuyamba kitabantu bitu akuba umunjeremwe nikigaruka kiretaho ubworo mu bantu. Thank you very much, your excellency. Atu mwenu ebya abantu wetu nibakiega kwati shtam ata abantu betu nibakiega kana nene tekushobora ekirukumara tekushobora ekirukumara town councils na cities zino mugasho abo kuba zinemu okuyamba ebyaro nibihinga nibitimba minerals towns ziboneza process them abuka amakoro ngaga ari mu town amakoro industries nzibazi yo mu town amahoteli gari yo mu town so the urban supports the rural kongani cyane ko cyane ukikora shayikiro umuntu bakitomera nambone nkambara ubana benda kugira mbara city nkaba nkashemba municipalities ishatu umkaruraka cyenda nena Jinja Masaka Mbarara okuba municipality banyuma kwatanga kugamba bya city n'abayenti betu Kampala byaza kuba city ekena abantu mutwara 30 ati Mbarara kamuri abantu mutwara mushanju city mwagera kucyamuta bagera werkanga kuba huri nagambe namba y'abantu bagenda werkanga bakurukije ibyaro entoki ebitakuri ebyanyakayojo icyaro ebyanyakayojo ebya uwanjye kuriya ugurukuza cyabaganda byasina beje batwarita banda kutwarita kariya tatento kuriya bumunda kuriya nanka ne bayete hayanya bizina kempungu ngatu twakora city ntkari harimo konka city ejere mkamba ejere takure ejere naga entoke mbone eliao ngomba mu city so konkati no problem abuka no abantu bari mu kintu cyabo nibakora shobe nibega it's no problem taroka bikamani njo ntakubirwanisiza nubu kuba ntari convinced ninde batakikora properly kunga cyakitene kitse if it's not doing terrible damage they learn from their issues so mbene nkaho kuriya ruwero hariyo ita in Rwanda ibukweta masurita bakagenda gukora town council masurita berkanga
bazana katunda ecyaro nguna berkanga baza kuri hansi Karongero umbarugwara ngun town council town council shine negereza bashanga umuntu ena kajuke kaburkote mushashura property mushashura property rate ngo ko yo town council town council ijakita erikamiro akaju kanje akemera indaramu ni indaramusha hati mwe maza kurusha abo property rate tware town yanyu mu Kigali so hati mwe noreba hariho ko abana nyuni tinkufayo abuko nyebe kwisistinga aho nimbe bagambira nyuna bagambira nti number 1 peace amahe okushemba defense number 2 enguto number 3 amashanyarazi number 4 okushoma number 5 ebyamagara number 6 industry including industrial parks and hotels services ibintu baza kubyongeraho so ate ebwana gamba ebya nirigiye ninkahe rutenga ukuta ekabeta kuyatangiye yabeta ijuru tugambere turi Patson. Thank you very much, Excellency. Echinani ngamba nani manisangu kuba creating town council had to reach allowance bajiyaho kandi umwanya still gwagumaguri rutenga where it is hard to reach. Echinani manisa Excellency. Nibyo atuna bagambira abarugwara bangi kuriyo hanso mu kifunjo Karongero ngo ko town council ngune shaba nubageta ki property rate nubageta ki Ground rent. Ground rent. Yes abantu icyabatabura namwe problem masakali hari yentaro za ground rent so konka muri byonete binishonga ihanga ryaba fabagana tugamba nti ekitata muhima tekimara konti omuhima enteno buzukufa yaba kina maga na tunge zindi so enaremwe yabereho abantu bete bakora kubera birimo shobeni bagire abantu bagigora. So we shall have to discuss all those issues. The urbanization is good, but it should come naturally from raw materials produced in the countryside to be processed in the towns, because towns are better for industry and for services. But if there is a bit of haste, a bit of speed, no problem. We shall realize it along the way and sort it out. Tarucha man. Nkiji cyaritenga mbwenu twaza kukitaha mutiketegereze okuyoka hardship allowance kire we shall study it. Mugumenu numbietegereza numbihayo numbereta name. Kale mwebale. Now I was speaking in our local language here all the time, so let me summarize in English because of what our people who don't understand this language. Mainly I was summarizing
7 contributions of the NRM to Uganda in the last 40 years, which I have already done in English and which are also part of my write-up, which I sent which I will send to the villages. But the first question was about what? The question they asked, the first one was about what? The first one was about parish development model. Oh yes, the question about the parish development model was that some of the SACCO managers hijack, give themselves authority which they don't have, which is to say that you are too poor to pay. We can't give it to you, to give you the money. So I told them that's not their work. That's a wrong question in the first place, because the real issue is not that you should be rich, or that you should. And other youth had also told me that the people had said we can't give you the money because you don't have land where to produce. So I told them that that should not be the question. The question should be, do you have a project which is viable? Even if you don't have the land, can you hire somebody else's land and use it? Or can you do something else? Like, for instance, these children from the industrial hubs, they borrow, the ones I trained in the industrial hubs, they borrow from PDM and buy sewing machines. Yes. A sewing machine is how much? 100,000 or something? 300,000. So she can borrow the 1 million and buy 2 sewing machines and start. So it is not correct to say because you are poor, you can't borrow. It's wrong. The decisive thing should be, do you have a good project? That was the first question, which was in our local language. The other one was about the one of the town councils and hard to reach areas. Hard to reach areas, which were declared town councils, and then now they said hard to reach area, the hard to reach money is no longer there or something like that. I said those are mistakes which are coming because of the hasty actions, but that's no problem. People learn as we go along. It's not a big thing that will stop us. Even if you are ahead of time. But as long as we have peace, we shall sort it out. That's what I was saying. Okay? Okay, wabali mnonga owekitiinisa Yoweri Kaguta Museveni. Niyenda kubanza nayebaza abahurikiza bitu bona bahurikize kuba radio zona zitiro kandi n'amasongo kigezi yona yahurra obutumwa obu banywane bitu aba radio rukunjiri Hope Radio Kabare Radio rukunjiri omuri rukunjiri town Hope Radio Kabare banyakigezi FM Kabare Rukiga FM Rukiga district KFM okuriga Kabare County FM okuriga rukunjiri Bona FM okuriga rukunjiri Voice of Muhabura okuriga Kisoro Kanungu FM okuriga Kanungu Rubanda FM okuriga Kabare Voice of Kigezi FM okuriga Kabare kandi nimwe abari kutureba UBC TV abari kutureba Tayari West TV omuri Mbarra hamwe na TV West Mbarra mwe bari munonga okutureba kana na obutumwa obu owekitiinisa Yoweri Kaguta Museveni yatereza ninkirangu tuli omukire ko kwendera owekitiinisa wabo inebigambo nka 2-3 na rubutumwa ubwo rukwenda kurekera abantu ba Kigezi nubwo nabwo rukwenda kwereza abantu bankore aho rukutandikira izo rya nikakare ninkirangu nabwo nibaza kubwakira bo bari munonga ekikuru munonga no kubingo boro makaganye kandi okubingo boro numukozese kibaro ekwabahiye ekigambo kya cyayi nabwo nombazi goboro
chai tere mu byamshanga twatera mu manifesto ya yishene na mukaga abuko ekeria abantu abitakariki konka chai nayo nito twagenegize nito twahire abantu embibo zo kuhinga chai abuko chai enumugasho ecyo kubanza ne ambe environment enshozo zabe zanami stene ho cyo kweshweka chai ekazishweka kandi chai eno kuyabere ne kumirire njojo urwo mu national park kuja kuzo ukone misiri y'abantu ekirungi konka chai ketare biriya mshanje nkomwane bindi abuko yone nditakarango namuro munaza kabare nkagambira Bishop Christ abantu abahikemwe mutabato muri chai bariki bagumye mazwabo guri utwabafutire ubwo bintu mushanjo kimwe haryebi yaba mwani yaba mahuri yaba biriya mshanjo konka chai n'ikingwa kirungi kandi kirigamo sente kandi kine environmental nikiyamba ahambera yensi konka ka mu misho bibiri enshobeye kubanza obutakozesa rwezo hati ntuzako ikintu kukiragurura kureba ngo twataheshaho y'abahingi abacyayi n'abandi ebintu nk'ebikoresho abuka nabo n'ikizuwe icyo rwezo kubatereshaho nko kutwine PDM y'abanaku tutewenshaho y'abahingi bacyayi kugura rwezo so that bagira urwezo babase kugira cyayi ni mu mushongi ugurukwetembo urushutu kwe kuba tatera mu rwezo umushongi gufunguka nosha ecya kabiri nshobeye ya kabiri yaretsere ebe yo kugwa ne ya enshoromambi beno kuba kushoroma batama babimenye urushutu kushoroma cyayi kwataka mweko no kwataka ke konke bikaretwa extension workers ukutafayo ukutahika abantu kubahabura kandi abo makorera nabo ukutaba bamazima konka shemerero kumanya nyuka natanga kwerekera ngo cyayi yaza kuba nk'ibindi bintu birgaha murembe abo karo nk'ikintu nka jute akaretwa tkozesa egunia zikazikurwa ikintu bakita jute cyakirikana nkakamba kikore gunia unga kwezereza za plastic jute ya burakatari mbenyera kintu cyayaza kubaka yaza kugambira kunka ensi izabere zunyo cyayi mnonga zatabukire political nka Misiri na Pakistani hata stebekene rushutaka akatereka ka cyayi kacyurho nawe kikizuwe kitigere neki cyenanga ecya urwezo no kushoroma n'inshoroma kandi sente twagambire ko busingi ariya ko busingi juje cyo bagamba umushimo wakomeye byacyaye Yes, Your Excellency. Tukagira obuzubwa okushora makubi Russia kwagira yo rutaro fertilizer ya expensive so twashanga ngo omuhinji takubasa fertilizer
yeta majani nga chai toka jangu utambuke season otatire fertilizer ningo rwezo then ufune amajani hakuwa no shoroma two leaves and a bud so hat gaguma gabanke buta quality yafa washangu we cannot compete on the auction market konka your excellency with your pledge of the fertilizer refund that revolving fund yokwenda kutereza we are hopeful nguntu ja korecho jambo nyankora abananga oh your excellency organisa abahingi no ja kutereza fertilizer urwezo ningo rwezo kandi otereze shaho yo kutyangu tugume tuwihamu ntugura fertilizer nutera nutugarakamu tukwetorora twena so nkabahingi twamanya kufuna fertilizer rwezo rwe we are very sure quality ningo mutindo gw'amajani ngwija kubaje omuhinja gake kushoromaje kandi twashoromaje tutereze nebyoma twino kuhindura ebyoma byitu akuba ebyome byingi amajani gafira katari factories ebyoma byaza hansi so nteko kugira ngo torwezo otweye esente tuhunduze byoma kandi tushashure na suppliers ba seedlings tukagira urukiko Bushenyi byona twabigambo hebyo tukabigambo your excellency okaraganisa billion 310 billion 5 zorwezo billion igani 12 zaba hire ensigo na billion embibo na billion igani 10 zo kuhinduza ebyoma kandi esikwesiganguziyo muhanda nasija your excellency Yes, your excellency Haji Basaja Warba wants to add something since he's one of the growers. Webale mnonga your excellency I think ekirimeje kisire market ekyatwitira katare ekyo kubanza amajana marungi omu East Africa tukaguza Russia Ukraine na Egypt hakabire entaro amajana gugabura kugabuzire kuzayo kandi fertilizer tukantugiha Ukraine na Russia enungi hata bwentarezo kunde no kuga Russia kwizo mu Mombasa tukantugiretera $25,000 ebe yatemba yazankar dora kanan okushika Kampala yazanka mutwaro 10 hati charetera fertilizer ahabu amakete ya majana itagatwara na fertilizer nijito bibantujiha byona byatemba kandi amajane gasaruka ahabwa demand kasanze hati chaturetera fertilizer kujigura chaturetera amajane gitkuza hansi ahabwa poor quality akwa tukatagarebereraje nk'abantu kubagizire nka Kenya na Rwanda kubagizire icyo twakerererwa icyo ni kimwe icya kabiri of course no kusoroma kubi ngo kuwa wagambire your excellency icyo nacyo namazimo then hati ebizwe byona kubiya gisire tuza kutwagambira waturaganisa icyo kuza kuhereza ngari yakigambire izo 310 billion okubasa kuyamba abahingi hati nicyo tutegerize kandi nyesiga your excellency hati China using our embassy etanchire gura majane aga green tea kile ya majane no yam green tea 4.25 no yam one made green tea of made tea kandi ni hati ni gura azina na mbweni nyowe already mkwano uyatanchire kusoza majana aga green tea na orthodox aga majani type civilezo hati emwe neza Europe neza Germany neza UK orthodox mine neza UK neza Cheruranga naguga lya $5 kandi ratio eyo kukozesa ombubisi na no mukwihamu nibishana na naga majana kutubentukora
agamajana ga burizo agatukora ga CTC hata gari 1 nango hata gatendero kachi abo kuba hata ngati the highest igira 1.3 dollars kandi biriya 90 cents ahabwa nago kuchendera kugachendire na demand yaza higuru kandi naba kubatandikire ku producing types ezindi hata gaba competitive already area orthodoxy area dorin area higuru mnonga nibaza mu mintu ndena then green tea ya China area dora itanu konka yo excellence kana gambire no tiwa kutuyambe again abo kuba China Kenya na Rwanda zikasayininga endagano abwa China market bon tubakusasura misoro mambi importing amajane gaho unkitwa gitu bagataxinga nico kurerera ariko problem tukutunga na hati amajana gitu agagabuze gutwara China gitu gariyansa munonga comparing naga Kenya na Rwanda abwo tubakusasura misoro China bamba gatasiam so nashiro tuyamba yo excellence njo kwandikira president na gukora kana naga EU na naga gutandikire kukora gamasya aga green tea nintekete yangu watu ile support nikaza kupinga garge okay mbona hati ibione nebya kale twatunga zikesha tukumezwa gambira abantu bakazitunga bakatamfatariza bakatereze byuma byaba bamwe nkaza ariho factories efunde kuzunga twatunga obusente buce neziterera den twena ndwaka ntupikinga so nani kusaba yo excellence support ejo ojitura kukizeho turukubi we bari munonga ati muri mwahora ecyamajyani biriye ibyareturwe mawunkuru zitwe iva umukekorogo kuya sisire njuko kuya mteresiyase kambuza ya tsokurga hati buri kimuriya kiriyarwo mututu yanyu kandi muri yagire mbone ebizu wahora entaro za Russia na Ukraine nese zizabinzugura amajyana zo kutabuka za Pakistan na Egypt Sudan nayo kenagura amajyana munongo so mbona ubona kubatabukire so nibya kandi byaterera mbona ati kutwabugwe bushenyi byona twayambana twahana bitekateko ntuje gatereza ngabaje hati amajyana gari muri ubyumba zo abantu abamataka mahango konka bari abamake umbazo gwabona guriya ogwa biriya mushanju umwani ebijuma amategante zo mbiju amahuri empunu ibyenyanja so nyoniyo abantu icyo bakikwata nibarwombora makana garwomboro kandi netunguka munonga abo kuba amakaga gene sente amakana geyongera kugura ebyo makorero nambure bayizire ngo amate harugizire ati bita katereka amateka kayongera mu Uganda abagura amate beyongire akasente ka PDM akustere muri shutwe no ko kuyamba abantu kugura amate abagabo batanywa amate hata nabone baganya so biona nibikwatana namwe tukantu enda kutandika school feeding program kugura n'obuhunga nabo kunke biona byenda sente so mwebale munonga ekikuru kubingo bworo makaganyu mukoze kibaro ranga bakumi Olunga owekitiinisa Yoweri Kaguta Museveni. Okay, right on and speak. Thank you so much, Duncan, for being a good moderator. Your Excellency, we want to thank you so much for articulating the NRM manifesto to the people of Kigesi and to all the people of Uganda.
We want to thank the listeners out there for listening to the message that has been given by the President and conceptualizing it. We pray that they conceptualize and understand the message that is being given by the President. And we also want to thank the people who turned up for the rallies in Kigezi. We want to thank you so much for turning up for the rallies. We know it's a sacrifice, and you're sacrificing for the good. Your Excellency, we want to thank you for giving the accountability of what you've done in the previous years and what NRM is yet to do in the coming years once voted on 15th January, which we are sure that we are going to be voted in by about 87%. Your Excellency, as we conclude, we want to thank you for promoting the politics of ideology rather than politics of interest. Of identity. Of identity. Of identity. We want to thank you so much, because it is out of that we can be able to have a united Uganda and a united party. As the President starts the rallies in Ankole sub-region, we want to request all the people of Ankole to kindly come in big numbers to welcome the President and listen to what the President has for them as we protect the gains of NRM, and we want to request them that kindly vote for NRM party and all the flag bearers of the NRM. We want to thank you once more. All the people who have been here, thank you so much for coming. And all the leaders who are here, thank you so much for supporting the NRM party. Secretary General, thank you, and all the leaders plus the SEC members. Duncan, you've been a very good moderator. Thank you. ekiri kurataho